Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi liliatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغنيني الله سبحانه وتعالى فيك بشيطان تورم ولا دم من نفلان في أم بعد من الله سبحانه وتعالى تكبر كماي كان زمان الله سبحانه وتعالى لا يانغو على نكبوني كفار عنga بارلا نمبرو لا مسلك على كربك صلى الله عليه وسلم ولا يمن نودو مهر من دون على كربني نامه anga sanut seka sara anga warut seka sara Allah subhanahu wa ta'ala kwa ma Qur'an nasula kwa lere ala nakamela ko bisolka alakrabaka sallallahu alaihi wasallam ko mu'min mun ndara ale alaka alayala nu dara alakrabaka kirayala nu dame sayala dame saka kununa ko ambe ka je anga solka alakraka sallallahu alaihi wasallam wala dilika aywa o yamaru sanuma kama am solka alakrabaka ani ajanyan zanmon ani abona sanumon نمبر لامي فولدي السلام تشما انا مسماما عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا اما انه نهى وزجر هون مندم السلام عليك جون اسر الله سبحانه وتعالى ني ايتو انغا جي انغا تشسري الله سبحانه وتعالى كو انغا مينغا ايتو انغا زكو كي او كليلا الله سبحانه وتعالى كو انغا مينتو ايتو انغا زكو كي او توليلا ني لا دلك زانو ماني قبل انغا ولا داني السلام تشما انا مسماي بكي حكلي تعالى إن شاء الله تعالى. هذه هي الجلسة 13 بالمو ني أنغا سكي تنسبناي لكم فوق المنبر. نسأل العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سكي تنسبنا حكم كونو ينانغا دو أنغا ولاد لا أمبي كورتا مسديلي الله سبحانه وتعالى كان فرا جونغا جومنو نوبي تشيمي كاتوكو تشينا o be puma bele jele la nyumame o soraka tugo ala kan vara o jonga ala ko kaka ala yakama ala ko kay alkarba sallallahu alaihi wasallam na bona sanamo ngama assalamu na mborola insha Allah ta'ala la khadartiki abina jo anyabi ala taharati sanyaka الكلام اليوم باذن الله تعالى على الطهاره بما بنا بولي سنيا de kunga لكونها هو الفصل الاول من الاخضري كذاك الاخضري فصل فلو يتكلم فيه على الطهارة على كجترا بما فصلنا سنيا de punga akuma yanay anga se alika pmama ma nyebla pma do be insha Allah ta'ala tahlilatu adraktuha min kitab al-allama Sa'd Touré fonnu do wala lu do alaka gitro nyefwani ala Sa'd Touré aka kitabu la nabi wele ko halul masaili pmama no mena de amasa famba tara ola وفيه زياداتي نرجع جيدو بالا على ديل الله سبحانه وتعالى كان بسبب ما على كوكا على كما على كوكا على كرب الله حرمه كما الطهارة اللغة أمبل مكان بل ممسو العرب كان نافرق الطهارة هي النظافة من الأدنس والأوساخ وديك يركم سنيا كبون نقو بلجليلا نقو من ناتب الله سبحانه وتعالى معنا على تسكبتني أي والسلاها دون بوكا بنغانا كرنغرلينا فقهاء وفقه جتروكا بنغانا إزالة النجاسة طهارة ديك النقو ولي أو ما في معناها والما فهم بالنقو معنانا بالماء كأن جي أو ما في معناه والما فهم بجي معنانا ما دو نقو بيولي نغاتي ولي جي أبي ولي فهم بجي معنانا وهي أي الطهارة واجبة كتابا وسنة وإجماعا فهم ويلكو الطهارة نبي ويلكو السنيا دون بو فيه جاكو يبليدو قرآن نصو يا سبتي alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka sunnatul mutahhara sunna sanma ya sabati don bawka benga ya sabati alkaraba Allah subhanahu wa ta'ala ya sabati kitabula Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'anin nasula inna Allah yuhibbu at-tawwabin
ويحب المتطهرين هنا في منوني كون الله سبحانه وتعالى كون بتوبي أيوة كبا جونفه جومنو نو في الله نو تشيننا وبسكو كو كان الله سبحانه وتعالى ما ني على بو جونفه جومنو فانا نو بو يرا كون سانيا نا الله سبحانه وتعالى بو جونفه على ان سوره البقره لا ايا كمفلا نا ايا مكان انفلا وقال عيدا الله سبحانه وتعالى كاجري لا كفسانيا دلو كرغر ليبه ايوه دلو جيلي بقران نسولا فو نيونغو تمينا ناتسكا سوسو الله سبحانه وتعالى كو ورا قران نسولا وثيابك فطهري على كترا محسسما بما الخطاب متوجه الى الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم من يشيمه على كرا صلى الله عليه وسلم دما nga puma yimbe loko likem hurma de bele jelela ako alaka kirama ako wasiya baka fatahiri ika finisanunya ala ina suratul mudaththir la ayanani wa qala aidha allah subhanahu wa ta'ala madawma alako kokra qur'ana nasula ako wa in kuntum junuba muhda fi manunya na aw kera ko janaba nako bala wa tahharu ayayrakum saniya na jorane allah subhanahu wa ta'ala batulika ala ina suratul maida la aya woro assalamu alaykum hakilani aya no ba jirana ka fo ni fuqaha damakara sanu yakola umun ni dungo fo manani allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruye wa qala alayhi salatu wassalam alak rabbako kokora halibi sanu yakko kunga miftahu salati at-tahuru murumandum seli daylela seli kile seli konake o sanu yade rawahu abu daud wa ahmad imam abu daud yen lakali imam ahmad fanayni lakali aka sunan kono wa qala aida alak rabbako kokora at-tahuru shatru al-imani kwanga do ko saniya ko yelle man yatlanja de rawahu muslim imam muslim fanay o lakali wa qala aida alakra sallallahu alaihi wasallam ko kokora halibi ka jirana ka fa saniya dallu bala qur'ana nasula dallu jele bala hatta kanama nashila alakra bakko sallallahu alaihi wasallam ko la tuqbalu salatu bi ghairi tahuri silshiti min ni saniyata ala rawahu muslim imam muslim yo lakali kokora akmal islamane hakila sangani afamuna ka donga fo ko saniya mi aywa ni fuqaha u baka ko ka kitabu dayale qur'ana ya sabati alkaba sallallahu alaihi wasallam ya sabati okma figuti ko ka pma angara mako ka pma nembi daga u dala pma do adama den kuma do ala na kira ka pma ta na hakilla o koko bena wallahi la ilaha illa huwa o pma bena akona nyengaloyi ala ka hakili nyimande amma mbalma kay mbalma muso nasr lay kunda don dalu jele dile fleyma okma sangone anga jesa anga yafanyina allah subhanahu wa ta'ala fa anjenana femununa nanya nedo alaka getro farkulula a o yjurmu bilbil bawdoy okma anga yafadeli allah subhanahu wa ta'ala fa allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim ala yamasay abi yafa wa ala bihine okma anga jesa ka nyeshi don boko makama adon ko fakku yedalu jele ata ikoro sega mi nyini fe wuli ka jomi ni chesri mi nyini fe qur'anuna ni fanga mase o man ya tafaqula insha allah ta'ala obna miviye qur'an nasudo alaka yamaru do allah subhanahu wa ta'ala jemeni minni ala kame mi ma coy o de tendene fle ka kisaki tege hadhihi al ahadith al mutaqaddima har samunon demena nyefe sisa lana anifa mbalma muso yi har samunon mesisa dallata ala taqaddumi tahara nunu ya jirana ka fako cena sanu de nyefelay ala salati sanya kanane do hatta ala sala ala ya kana hali seli reka la ilaha illa allah ko fa islamiyya do sen durula seli de getray ala nga allah subhanahu wa ta'ala sanu kana selika mbalma muso wajalataha shatran min imani har sanu nye sanu ya kesasa ala dana ya retlanje ni ala dana ya kunye woro dengele nye kwa fere sanu ya lidhalika ya'tadu al-fuqaha jazahumullahu anna khaira nende kama fiqutiku anga fiqu getraw allah subhanahu wa ta'ala jomono nganu ni here alkarba kote man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ad-din na ala ya ka jomi nganu here ya batigala ma alla doniya dinena doniya shajume fiqhu doni ala bo datigala mama ala jomono zon ola o jon ukalla dakera obi aywa fiqhu aywa uka fiqhu kitabula obi saniya babu de kana ka bla nyefe akuma samba famu ka donga fo uka keta uka fota insha Allah ta'ala yuwafiqu sunnata wa nasal kitabi an alakraka sunna beme ani aywa kitabu fana aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu sanma benedo ولذلك قدمتها الأخضري ودل الأخضرتي يا بلانية في رحمه الله تعالى على كهنانا قائلة الأخضرتي كو ملمك أيتلو مجو سانغني نيه كتاب بابو فولو نيا دايلا توي انتهينا من المقدمة أن لالا كتابتي كمان يبلا بمنا أنزلا كأنزكو بلا جليك أيوة إسالو لك أدلو كك أدلو كك كوكرما دوندو
ka nyefolu fara ka alkiraba sallallahu alaihi wasallam ka hata sanamaw ni don bo ka pmakawna ni nye kitabti ka boda folo ye ni fasulu folo ye mimina ka tahara la aktar tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala ka hina ala babu taharati taharatu hadath kubra wa saghara wa taharatu khabath ako ni nye bonda mi nasaben alife tahara la ko taharatu hadath abina pmasaniya minga saniya shia flaye sofe saniyali ka bo ira kun farkolo la kubura sofe fitinini ay sofe belebele ba wa sogora ananjinini wa taharatu khabath ani sofe wulili fana ka bo aywa ika selfinina walma ka bo ika seltapila kilahuma sahha bima in mutahhiri kon vla belejele bi kenaya ni jiye jimi nabe se ka saniyali ke ni saniyali ke bado fi lawni aw fi ta'mi lam yughayyiri ji ama yelema an kilor la kilo anyama yelema ji atimiya ma yelema ji aywa warrehi akasafana ma yelema billadhi kathiran faraqa ke wasakhin wa dasamin in anaqa kama yelema ni fenyi kathiran faraqa femin bi ji faranyonya ka chaya o kuma kore munye femin jite nyondo ye nyonziki nyande no fen bora yoro were kana nyami jila khalatahu ajnabiyyu yeleke do dona jicela no kera o fen nasorla ay jikka samene ko yelema walma ya nye yelema walma aya timiya yelema o kuma o jikkiti yelema na panya nyefala bina o nyefo iye ke wasakhin akuy nafa noko shia bebola wa dasamin anin nana fen ambalma muso aba hakil toyere la tobili ke rawla abuloni nana fen bi doli minge taka degaw sumalaw jabaw foka se aywa nana fen tawma munu ñi aywa kasama fenni abuloni nana fen bi doli minge jicela nakira sababu ye ka jinye yelema walma ka kasa yelema aya don ko ji asanya min nana akitu do boshira bulu insha Allah ta'ala o jibi sega ke ka bara minge kuma nyefala bina ofuye in ana qanani jinya min nyona sisa abina aywa jikiti fiye ako wa in yulazima ghaliban famujzi fami nye fenyele ke na nyamina jila nasor la kwani ji nyon zigi nyonyi ko jibi wasake abisaka keka sanya barawke yustamalu fil adati wal ibadati abisaka keka la barawke abisaka keka alabato fanake ke hamatin wa sabhatin wa khazzi ay dugma ko none ya sabafiye sisa dugma ko none ya munundo doy dugma ko fi manyi doy dugma ko ble manyi doy koko dugma ko le minye koko dugma ko le ni ji jora o ka no o ye koko ke jila akana ki nyana ko ye jitimiya yele mane min nye ka ble no ye bele dugma ko le no ye ji nyeble akana ki nyana ko ya kiti yele mane min nyera nyefi me no ye ji nyefi wala ma ya nye duru o shita yele mane yen vamana الشرح والبيان ولا لي علي بي لخدرتيك بموكا يعني لخدرتيك ليني أن الطهارة قسمان أقيمة الصنية الشياف لي طهارة الحدث حدث الصنية التي تحصل بالوضوء من بالصورة نسل جتالي والغسل أن جنابك كلي وبالتيمم أبي الصورة نتيمم فانا كلي إن وجب نا واجب يرى ووجد السبب نا سبب الصورة نفهمنا ندم غرولا سيسا selji tali janaba koli temam tali seli kama nanon bela jelebi wele sharia makana ko taharatul hadathi hadasu saniya non ya flana taharatul khabathi ako ya khabasu saniya allati tahsulu bi izalati najasati anil badani khabasu saniya ko be soro ni sofe wulili ka ba farkolo la wa thawbi an finina wal makani an ka seliyora allati tumasuhu a'da'ul musalli selibas aywa sembo a farkolo bi yoro munun joshi ni be seli debe ka ni debe metri fly ni joma chamanjela nogo mi ba nu kelela ani nogo mi ba nu kelela ote etoro ni foyi nga ni biri ki tay ete da duguma ibulo bi yoro min zoro isenu ngumi yoro min zoro na soro nogo o yoro mununa o de bi toro aka pma koray o de ko bi wule bil ma il mutlaq ni jilabla le مع ذكر والقدرة كسر الله يحكي بالا وأولي السبي وقرأ يجيبي بولو ممسك أولي أثبنا الماء المطلق أيوة جل بلا لي أبنو نيفي إكا فامو أكو هو الطاهر كو دي أيوة جسانو ماي المطهر جيمي نابسك سانياك سانيا جوزيف لا فولي كو إيه فرباشي اللي ممتكو أولا تبتيجي بنا أيوة
aywa jilabla le nyefo iye jilabla le akode ji jimi aka sanu ayera kuna abse ka fenwar sanunya kema ilbahri inafa baji wal uyuni ani kolonjiwu aywa wal abari ani aywa wal uyuni ani kojiwu wal abari ani kolonjiwu wal matari ani sanji jole aywa dengaw kono wa thalji wal baradi ani fembe welanve aywa konneji ji jole ni asimina yerema ka gilasi madamati ala hay'ati at-tabi'iyya madama Allah subhanahu wa ta'ala ka jiya ala tabiya min dijima madama abe oka lam yukhalat bi shay'in tahiri fanzan ma nyamiyana yo fariqu ghaliba min jite nyozgi nyonyi aw bi shay'in najisi wal ma fenno gole ma nyami ala nen vevla fefe nyamina jila sawa'un kana shay'an tahira akra fanzan mande yo aw shay'an najisa wal ma fen sofele o bebe jika kiti yelema kuma nunu ko kokoroma dodo ni daluye jango mo hono nga seka ben aka famu ka do nga fo ko alma maliki tasra getro fuqaha umunun demena ye kitab munun la ni do mata fanji imma alla sel bora kitabula eni ne ananga famu ya dokoya anyo muqalliduna wude amolu ka mata an ishhadu manyonya na manzuru ananga famu dokoya amise ko ye olu daluye walma uyabo ishhadu la nene ka famu masaka sayora mima nga bora tahta ayatin qur'aniyya aw tahta hadithan sahihi abora hasa kalma do jukoro walma bora aywa qur'anan nasuda jukoro op man yene vamu e bi yera kun lafiya ne qur'anin nyene boli ka kiti bo akono qur'ane bo aywa wolomani ka kiti mine ka boala hasa kalma nashim minani ka kiti mine ka boala ni yaye ki kwa ferelto obo ni ka dogo wala ni kwa ka suru oma amina figotiku wala insha Allah ta'ala ibi ala bato tuko nyumana ala kamemima kasor la imado ferke foila ngay tise mina niki boke na ferke libolo na nyamina kuma nyefala o nyefiye ibi faraja makulu minga atemena anyo nyefiye ala ka hakili nyumandi ama ala ko kaka ala yakama kitab tigeni kuma mun vo adalu jele Allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana nasula wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kajiri laka fa sanji jisanmay ala ko qur'ana nasula muhdo fi mandewni an ala Allah subhanahu wa ta'ala yo fa yarema ko rata ko ala ka cha ala yo fa yarema bunye kama Allah subhanahu wa ta'ala ne bunye ka an ala jingene ke minas sama'i kaba kolo bilolo vilana ma an tahura jila jimina ka sanu الفرقان علينا في سورة فرقان آية بنا أن آية سيكي قال عليه الصلاة والسلام على كربك كوكرا في حكم ماء البحر بجك كتلا هو الطهور ماؤه والحل ميتته صحابة شباب على كربك نعدود ولا على كرا أم يلا جيكا بيو بكا نجي دواني أمبولو جينغا دوكو أمبولو نكو بجي أمسك سليتا ولا وا على كربك جابي هو سنجيد بجي مني أبي بولا سافي الطهور ماؤه أجيك سنو والحل ميتته أيوة أفجو فنا دقاليدو إبا دونكو جا صحابو وكم بي ألكرا ستماني نغاني حكليه وباني نغاني بنيه وتبلا ألكرا بانيه وان ألكرا باي ميفو ويه وبودي منا ودكني صحابو كدينيه نقولو غلياتا فاجي كان غلياتا فاجي أمي ألا ديلي حكلي نيمامي نغمبي ألكرا كصحابو فيه ألكو حكلي نيما دي مهنو ماندي توما ألكو كاكا ألا يكما ألكو كا ألكرا بانا بونا وكما in hadisan alaka getro ya lakali malik ibn anas imam darul hijrati alaka nasara kairala wal arba'a kitab tigi sunna kitab tigi nani fana ni lakali akuma kuma bolog gengera ayogo manibli wa qala aida alaka ko kokora khalaqa al-ma'u tahura allah ta'ala yijida asanuma la yunajjisuhu shay'u foyti jinnoko illa ma ghayyara ta'amahu fani famiye ji aywa timiya yelema walawnahu wal ma famiye ji nya yelema awrihahu wal mafami jika sayalama ama kitabti ka fiye ko jika sanu foni jimi nyelama na wal ma kasa wal ma timiya adalu jele sorola ibn majah ya lakali imam nasai ya lakali imam abu daud ya lakali alhamdulillah rabbil alamin angaram ko seenu bolo jeyera ala sanama jigi sorola ambu nofe anya dongo an vawye sirami vuran ka blanye sira jele do ambi balo aka ambi saka ala ma balo naka ala ma vatro aka nene vamuna qala aida alaka bako kokora alma tahuru jika sanu illa in taghayyara rihahu fani aywa ji fona nyeyele mana halibi alaka be sasma be kadallujo anyi ka fo jibele jele allah subhanahu wa ta'ala ka ji abele jele bla tuga allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruye jibe ka sanu illa in taghayyara rihahu fani ji nyeyele mana aw ta'amuhu wal ma aywa adumini
أو لونه ولا كسا بنجاسة الصفي تحدث فيه الصفة من شندر جيرة تلا. رواه البيهقي إمام بيهقي لكلي وله أصل في الصحيح وله أصل صحيح أكو كل سلك كان من بالا ننفامنا الحمد لله رب العالمين. أيوة كتابتيك بمن دمنا كوكرمات دوندوراني دلو جيلي. وقوله هو إن يلازم غالبا أي كيتي من زمسا كبو حرسان نونكونو كيورم ميغناكو كو نفمي جيني يلما ناصر لا أفاني جي نيون زيجي نيواني إلى معنى إلى آخر كلامه فقط ساق بما لبانا معناه أكو بما كرم بل ما كان بل ما مسو إذا كان المغير نجسا معناه إذا كان المغير شيئا يلازمه غالبا ناصر لا فمنا يجي يلما ناصر لا نجي نيون زيجي نيواني إنا فنغورم بسجي جيلا إنا فبيمي فالي مباكونو إنا فجيسجي مبوغو مينغا أو بوغو كسا أنو بوغو نيه كسبختي إنا فكو دوكولو والخزي أن خزو دوكولو والترابي أن أيوة بغري مغدو كولو والحمائي أندوك مكولو كولو بلي وما في قراري لمائي أن فم بجيسجي يورلا من جنس العرضي كمان يدوك مكولو يرشيالا يجوز بحي الطهارة نا أيلا من يكون نجيرا ننفين نون دي سنيا بدغاني أوي bulu fara fitinin be ka faraka oy ambal maw aba hagli to ala ni sanji bannana ka wele ngonna ufa aywa jiri fura munu mbo me wele kono nyo kala munu mbo me aywa wele kono sew ka kan wele na hakilla sew ko ba fam ni nyon dugu wili jibi jole mi nga denga kono wal ma aywa jidoro munu be no ko wi jibi na soro aywa jiri fura munu ba kono wal ma jiri shum min valena koyra kono o jiri shum ferew na fura min be jikela nunum bela jele bi jate min qarar ma e jisigi ñoo fewni aslamaya sharia akama ka yafa ka kamen bela jele ma al islam dinu yusri la dina usri islamaya no ya dine gele ya dine te al ma'ul mutlaqu aywa jillab la le halbi ka ñefiye aywa fuqaha'u yo kuma fanye bara insha Allah ta'ala amba ze sumaya kan cesri bara ngake wala liye kan ñeshi lahdarima kaka wala liye kan nyisi fiqhu kitabu taw bela jelema ka ngara mako aywa farkulo kaka sababu ye ko tanga kaka sababu ye ka bedo mo mande ni nyonje mingo atta fiqhu fe fi wata fa nyeka daka ni ko sabatara wala khadari ma lakdar tigi ko asala tigi ko ay ondola ango alata kirata balma ken yedde mede kan nyisi enene bela jelema ne ba don be mina e fana ka don ne be mina ok mo mande ngabbe la ilaha illallah nana o de kama wa atasmu bihablillahi jami'an wala tafarraqu afokun ye ala fe kundo de ay to ngan cesri o barakalila qad qassama al fuqaha al miyah ila thalathati aqsami hon man de fiqu chaw allah subhanahu wa ta'ala ge turaw alay jomunu nganu ni noroy alay mo horsa sama ka dina deme ni chemunu nye alay alakra bayra deme ni chemunu nye abito sena ila qiyam as-sa'ati fakata se aywa jewili watima baso allah subhanahu wa ta'ala laydu di ko ale allah subhanahu wa ta'ala qur'ana jingi wale ala de batanga aba tanga ni cewde cemunu ba korodon cemunu be kiti mine to donga abo ala cemunu be saka haramu fo anyi kam makruhu fo anyi kam mustahabu fo anyi kam wajibu fo anyi o cew insha Allah ta'ala ma zalna ma'ahum ma dama anulu be ñove nahnu be khairi an hera be ñona ya rabbi ala ko lu buñu kan sabati andu sukuna o ye jitlan kata tla sabama balma kan balma so tuluma jo jitla yoro folo bi wele ko al mutlaqu jillabla le jisanuma wa huwa ma lam yughayyir lawnuhu fi jimi nanya ma yelema aw ta'amuhu atimiya ma yelema aw rihuhu akasama yelema bi shay'in tahirin fanzanuma aw najisi wal ma fanzofale aw taghayyara bima fi qararihi wal ma yelema nan fenye fembe jisi yorola nye aywa jiri fura munun kibaru foye o kame o dema aw be tolel mokse wal ma yelema nan jisi kili yere kunda la nye ni jimena kasinata boli fedo be dala ko ngoro on ba fati se ko kana abingen namado o fen farali ji o fen sigili jikuna foni nyere nyigina jila ati jisan yomene yusta'mal fil aadati o fewnu o jishiya jimana yelamani o fen jiyawi ko jishiya be keka la da barawke ab keka tobili ke o la da baray ab keka kolike o la da baray ab keka fini fana ko o la da baray wal ibadati ab keka alabato ko ko ab keka seljita ab keka janaba no ko abakeka sofe wuli ka bo selifinina alhamdulillah rabbil alamin jitla roflana alma at-tahiru o de jisanumay ati fo mako alma al mutlaqu figu kana o ba fo mako alma at-tahiru jisanuma
وهو ما ودي جي تغير جيمي يلمنا تغير أحد أوصافه ثلاثة أما كنت سبب دولا كلين يلمنا بشيء انتهيرين فنزانو من دي يلما يفارقه غالبا فميناني جيت نيوزك نيواني أبي فرجيلا كتشايا فن يلكي دو كزيتي إنافو تلو برا إذني كنو والما برا شيلا كان جيسور أسجيرو لا ولا بني أني نونو برا مشيلا كبو أيوا ويري كنو والما كبو سيزا كنو والما كبو مني كنو كان جيسور أسجيرو لا وسامني أني أيوا ناري برا أيوا مشيلا كان جيسور أسجيرو لا وغيرها أني فننو فم بسكا جيني أيوا كسا يلما والما بسكا جيني يلما والما بسكا جيتميا يلما فين يري فين زانو ما معناه أفين دوني بدقا أرسامي شريعة لا alaka satuma mandondi yo sefedu fen dunu be dagal sama sharia la ni angara bako yo fwani ko kenera ka alaka bama sallallahu alaihi wasallam o fen be fen zanu may ezan no fen nyamina jila mbalma ke mbalma muso adon ko fen nu oluti jisanu ya yelema yus'amalu fil adati ni jishen abi bara la faqat la da bara dama maana abi ke ka kolike abi ke ka tobilike ha duna al ibadati atike ka alabatu kebli jinye yelema ni nonoy nono kena kele jila aba nyeje nono kum kele jila aba kasa yelema aywa o bole ko fala tulu kele jila aba nye yelema aywa fen manake jila aywa ka sanuya mine chokoina ni fen yere lajira na sor la fen zanumay alhamdulillah rabbil alamin jika sanuya turay jika sanuya ba nona nga kiti dola kele mine nana okuma jimi seka keka la da barake at seka keka alabato kebli jitlan zabana ana laba ode alma unnajisu jinnokole wa huwa ma taghayyara ahdu awsafihi thalathati ode jimi nam mangutu sabat dola kele yelemana bi shay'in najisi ni femi nan nokoledu kele bawli inafa bawli kele jila wala azirati ani nyamanata kele jila wala khamri ani dlo kele jila wa ghayriha anatana ayo akera la fwa bi do ala fwa ya kasa yelema wala ma ayanya yelema alhamdulillah rabbil alamin la yusamal fi shay'in min al-'adati wal ibadati ninji ndike ka bara shike bile atike ka lada barake atike ka alabato baraka bal yuraqu faqat ajibi bondama ni taranya fa fiko kitabul ibina ye ko ni sofe fitini kera ji chamana ni jiwara be alhamdulillah rabbil alamin o ji mbara lebi kon ngani jiwara te abseka bara o koraye aywa kwa ka sanu kwa abseka bara wa o korfo ni ngana nyami ima na ya yelema fo abi don ala ni yora ina angara mako kambe o dema okuma amba don ka fa sangoni docteur tigi da kure daba do munum vo insha Allah ta'ala dalu jele sorola ula qur'an nasula sorola ula hatta kenama nasula sorola ula don bo ko bengana alhamdulillah mbal makay mbal mamso okuma ka to ka fo mama mami nye fiqhu baraka baye eben mbara mi nga yala alkira ya kewa la darti ko nganoma cheikh khaliti ko ne kanoma aywa arsalati ko ne kanoma ne ko alata akirata donc Allah subhanahu wa ta'ala ya alakira bay ko ka fani al ulama warathatul anbiya ko don baw de bi nabi mum centa ala don baw seje ya ko bulaje ya inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ko ale alaka jongna munum bale ala don no bisara ale alanye ko de don baw yi o don baw fanana alakira bay krekral ke olu ciela ka fo o don baw yi kokora ko man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ad-din awla ni mami amin nganu ni here na Allah subhanahu wa ta'ala aw min nganu ni here abo tigala ma la donya dine famiya jume ngodo fiqu doni ala ka no ya anambal ma al-islam belajelema ala ko kaka ala kama mamid ko ke angara mako wiye fiqu gatura munu nyakora ana nyefani munu hatta kenema nyefani madhhabul maliki ya fuqaha qatiba ala ka nasara here la ya rabbi ala ka al-islam ya deme ala ka deme maw deme ala ka hun mandon kana fi jami anha ila alami ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي الياتهاري المصطفى من مندوري
الطائر المنطار يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما